Šnaps ide na svoju poziciju. A na svoju ide Mero. Sagrla se nalazi unutar start mašine. Još jedna dvogodačka hiljadarka pred nama. Trka je puštena, najbolje iskače Grlo s iskustvom, jednim nastupom do sada. To je, gde ode test pilot, ili pak ne ode, na čelu je Gordo, druga pozicija, Azizi, treća pozicija, Šnaps Dugro na četvrtoj poziciji, galopira Marš Popinkur, zatim Dosta pa Mero, a onda duplo Dosta pa test pilot. Nadmetanje vodi Gordo. Gordo vodi ovo nadmetanje s pola dužine prednosti u odnosu na Azizija. Na trećoj poziciji galopira Marš Popinkur, na četvrtoj se dosta dugo držalo Grlo Akademik, ali sada se probija Marš Popinkur, opet na čelu ove trke Gordo Azizi, Šnaps u borbi za treće mesto, Gordo dobije ovo nadmetanje, dužina 1/4, zatim Azizi treća pozicija, iznutra za Mera na četvrtoj poziciji, recimo da je bilo Grlo Marš Popinkur, pa potom Šnaps Akademika, evo i test pilota Kerimovu su